এরা খেয়েছে ঘটনা করে কি বেরো অভিপ্রায় অভিপ্রায় অনেক আছে বলি ও তোমাকে দগাই পঠাইছি বন্ধ কথা এরা খেয়েছে ঘটনা আপনাকে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিভুবন জয় করিছে বাপরে মথুরা দ্বিপতি রাজা কংস তঙ্কর বিপদর ছায়া ললাট পথরে ঘেরি যাইছি কোন সেই ছায়া ভাই আউ সেই ছায়াটি হইছে দেবকীর নবজাত সন্তান সেদিন নিঃশব্দ রাত্রির কারাগার মধ্যে জন্ম হই আত্মগোপন পাই পড়াই যাই বলছি গোপপুর কোন করিবা তুমকু তাকু নিহত করিব পাইব নিহত
আরে এই মুহূর্তে কি আরে এই মুহূর্তে এই কুৎসিত গদাকার রূপ নেই গলে গোপপুরর জনসাধারণ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ତାହେଲେ କେଉଁ ରୂପ ନେଇଯିବାକୁ ହେବ ଭ୍ରାତା? ତୁମକୁ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ତରୁଣୀର ବେଶ ଧରିବା ପାଇଁ ହେବ। ତରୁଣୀର ବେଶ? ହଁ। ତାପରେ ଭ୍ରାତା? ତାପରେ ତୁମ ସ୍ତନରେ କାଳକୂଟ ବିଷ ଭରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଆଉ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଘରେ ନବଜାତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଭିକ୍ଷାଦାନ କରିବ ଭିକ୍ଷାଦାନ। ଆଉ ତାକୁ କୋଳରେ ଧରି ସ୍ତନପାନ କରାଇ ମାରିଦେବ। ମାରିଦେଲା ପରେ ଭାତ ମତେ ଏଥିରେ କଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଯାଉଛି ତୁମେ ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟର ଟିକା ପିନ୍ଧି ଫେରି ଆସ ମଥୁରା କଟକ ଦରବାର ମଧ୍ୟକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମଥୁରା କଟକ ରାଜ ସିଂହାସନ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ହସି ହସି ଅର୍ପଣ କରିବି। ଆଉ ଯଦି ତମେ କଣ କରିବ ଭାତା? ଆଉ ସେଦିନ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ମୁଁ ସେଦିନ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି। শান্ত হো, এ রাক্ষসী পুতনা নিশ্চয় বিজয় লাভ করিব। ঠিক আছে, শিবা সভারে মৌতকে আশীর্বাদ করি যাଉଛି ভৌমী। বিজয়ের টিকা পিন্ধি শহরে শহরে মথুরা কটকକୁ ফেরি আসিব। চলা পথরে যেপରି ତୁମର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। এই আশীর্বাদ কর তোমার ভক্তিরানী পুতনা যেମିତି ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସେ। ବିଶ୍ରାମ ନେବ। ଏ ରାକ୍ଷସୀ ପୁତନା ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲମ୍ଫନ ପଶେଇ ଗୋପପୁର ଔଷଧ ଗୋପୁରଟାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାଟି ଗୁଡା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ମାଟି ଧରିଥିବ ତାକୁ ଭଲରେ କହିବି ଏ ମାଲୁ ଏ ଭଉଣୀ ଏ ମାନି ମୋର ଖାଲି ବିନ୍ଧୁଛି ଲୋ। କଣ ବିନ୍ଧୁଛି? ମୋ ସ୍ତନ ବିନ୍ଧୁଛି। ଏ ମାନି ମତେ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ଦେଲୁ ମୁଁ ତାକୁ କଣ ଧରି ମୋ ସ୍ତନପାନ କରାଇ ମୋ ସ୍ତନର ବେଦନା ଦୂର କରିବି। ଗୋପାଳ ବାଳିକା ଏ ରାକ୍ଷସୀ ପୁତନା ସ୍ତନରେ ବିଷ ପାନ କରାଇ ନେଇଯିବ ସେଇ ମଥୁରା କଟକ। ମଥୁରା କଟକରେ ଯେବେ କଣ ଶିଶୁଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ନା। ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି ମଥୁରା କଟକରୁ ତମର କଣ କହିଗଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀର ଭାଷା। ଅପେକ୍ଷା କର ମୋ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବ ଏ ରାକ୍ଷସୀ ପୁତନା ଏଇ ମୌତରେ ଗୋପପୁର କରିବ ଆଗମନ। ଗୋପପୁରଟାକୁ ସାଧନ କରି ଦେଖିବ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କଳା ଶିଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆସୁଛି ଭାତ ଆସୁଛି।